O talofa le nei vaenga le taeao I le suafa maulunga o le tātou li. Pa ia maulunga so tātou atunu sa mo loloa. Sa mo umana tofi. O le ia ivivia e le mawhaina au talaina. E se ngangana. E le ulu atu ia whaatino tausala. Pa ia mamalu o le tātou atunu. Ia tō maia le langi. Sufi ai lo tātou taeao I lona ngalua I le alofa ma le angaleleo le tātou atu o tātou wheiloa iai. Ia le alofa na tātou whaamduina lo na suafa maa walunga ina ua whapēnao na tala soifua le nei tai au ia le ilana pule tātou wheiloa I manu ia le malavi ia ai le alofa whaatautai o le tātou mtai ia le nei aso ma le nei vai aso ia maisa le nei maasina whaatalofa patoa le sua sunga whaatono tātou pokalame sunga whengainga ia preta ma whaatua pewhana whaialo malo soifua malo falau lau sunga le whaatonu sunga whengainga le mwhaifua ina whaititia le ngang whaftai le nganga whaatalofa le nei tai au I tātou paanga lunga le Facebook live ia whapea foi le YouTube channel malo le folau le nei foi vai aso ia tātonu lawa le tātou pokalame ia o loo solonga ma manuia ia fuafuanga o le nei aso ia whapea foi le nei masina ia ma le nei vai aso e le ngalo foi le whaatalofa I tua asinsina I maota malawa ia la o tau pitola au o le whapea nana almulama tui o te talo ia wā manuia o tangata lo o whiangai matute mwhaiva ai ale whiangai o auna le atua malo la tau pitola au lo tau manuo o wasa moa mauna tangata ia manuia tau numanga o mea umape ona iai. Manatu lava ile nei vaenga le aso. Ia o lo whapea na ona iai lo na file muma lo na ngalelei. Ia mwhaiuna tātou mafutai. Ia tātou pokalame nei o le vaenga tolusu matasi leo le tātou pokalame o le leo o le faaolataga. O le leo o le alofa. O le leo o le faa manianga mo tangata uma ua whapea nana mai mo I tātou. Ia tātou whaatalofa whawheloa I nei tai au I le alofa le nao le atua whaaturimana ia whawheloa I atu ai le pa ia tele o le tātou atunu tupu mai ia mase tupu langa larvao su tātou atunu ia manuia tiute mawhaiva whianga ia nei aso ia lofa ngia leli ia whapea nana ia ilo na file mu tiute ngā luenga amata ia solo lelei ia I ufo I mea uma ilo na vi inga tātou iai le nei aso ia le tātou pokalame le nao le a tātou tala no fo le nei tai au tusa ma le anga le lei o lo tātou o li o Yesu Keriso kasi le vaenga siri na manaia o le vaenga o lo wiloa le lei po wha mauti noe o ua whaolaina po ua loa ia le tala le lei a Yesu Keriso o lo talia ina lea leo se ngose lotu o le suafo I Yesu Keriso taua ona mauti noa le lei ua maua le nafa manianga fuaina ala I lo whaatuatua ia la tātou whaasoa nei tai a se tātou o mumua tātou te momoli o tātou tangata I le atua ma tātou pokalame ia whaamanuia mai le atua I le nei tai au le mawhai se isi lava I le lalolangi le nei o mātou iai po se malama o se tas ona ia whaia wavenga pe ona ele nei aso o la wafie ona whaia le ala foi le sifua ma o moli a loto tangata uma le ai foi se tangata soifua la langi nei na te fuaina na ia whape nana pokalame ina a wa foi wa umana fata oto le ala fue ngata ai le tangata o laua fio na o laua fio mawhaia na mato iai ana nafi matua matautia le alofa leo wa mato au lia ele nei aso mato whaftai ai ina wai momoli mali soifua ma le ola o se o mato watunu mato wheiloa iai le nei tai au manuia ile anga le leo lau fio whaftai le li ele aso a mata o le nei tai au mata ngofia lau fua whaftai ai le ala ilo mamalu lo sili ese ma lo walofa ta tala ina ai le nei tai au
ia o whaia lea ma waila au mātanga o fie soifu mo le ola o se mitanga e maise lo mātou whaftai lo mātou wala mai vi ia lau fie lau foa ia mātou te talo ma wala au i lau fie leo lo o iaile a toanga o mea umalawa nei aso o fuafuanga o pokalame e o lava ile nei tai au o lau fie o lo o iai a toa ma mea mo mātou le au nanga ma lo mātou tautua ma lo mātou wola mātou te momoli atu ai iai lunga le nei aso le alofo ma le anga le leo lau fio lau whaamanianga e whaawawai ngā luenga e maise lau upu o le a luluina le nei tai au se anganga o se loto se tangata le o mautonu o lau wafionga whe mea le foifua e whaia le mea te whina ngalo ai whaangaina le whaatau wa mori ai lo whina ngalo le ie ina ia vi ia lau fio so se taafa o le larolangi o elo mai lunga le Facebook o elo lunga le YouTube te tono maunta malao tono taavale whaia lau upu ma wha malos au ta pena ina aila mātou malanga lo mātou atua i le nei fo i vai tau a o mātou iai i le soifuanga nei whaafitai ai lo mātou ali ale le mana lo wanganga a pe nana ia ti mai ma fa manatu ma fa mati ai lo mato ola ya so uma a fu ai ona mato maua le nei tai a manuia fa pe nana ia lo wanga le lei a manuia na yo mato ai ngai fuanga po kalame ngal wenga amata ia ile ngal le o fio mato manatua so mato watunu o sa mo mala na fono usu e na mala ina le sila la fio le ngase lo whenga iai, o mātou te talo lava, lo mātou o tua lofa, ia whaalia lava lawa mea tonu, te talo tu ina atu, whai pule uma, o minista, o lato o tō fia sa moe whai masui, e a vanga ina aile li ie le maloa wase manuia lau tele, o mātou te talo ia tole pule mai lau fio, e wha anofo file muai la ngona, lo le manga fesoa ina ma le mautonu o lo iai mātou te talo lava i lau fio ia maua ai le tofi malie i lungo sa mo ato iana pule lo mātou atua mai ale tapua inga maua o ona e maise leo le maloma ni masofu tangata sa mo uma mātou te vala au lau fio ia lo fangia le ale ia sa mo malana fono usu matulanga pe ona iai mātou te talo Hoa ia ila tau se loto mawalalo. La tu te mawale fifa maangaloa. Mawai se le leinga. Mawai se nofo le lei. Ina ia tatala manuia le langi. O sa saatu i lungo Samoa. Ina ia tso longa le leia na fuafuanga maana. Aluenga fai. Mana tualonu Israelu netai au i aile anga le lei le file mu. O lau puipuinga ma le tausinga i tonu Israelu. Ia maua le file mu mai lau fio. Mai se le pale mia ma le whainga malo. Taro lau puipuinga mai ufang whana. Mai se fau walenga. Ia tu maule li ia le file mu lungo Israelu. Ai mai se o tangata wa ave wha tangata tawaina. O elo fau wale. O maa loro la to si tawa. Wha atonga lo i lau fio le pule au ao. So loia ai. Ma wha lea ngai nai. Ia maua le file mu lungo lo nu mau tangata i le neaso. Manuia le alu lau tala le leiso se ala ata la o ngalu lue le fola ina la upu lungo penga ta whailangi la o whanga ina ia iai whaatasi ma la wanganga wha manuia i soose mta upu ma soose nga yo inga la o whaatino ia tele ne anganga o le whi awa le tala le lei whaafutai tele tono nei potu le li e tala ina po kalame amata fio maia lau wha unga mana sa no fetalai ye ume lovi inga lo mātou atua lo mātou talo lea ma leo lenga tonga atua ia le suaf pele Yesu le whaaola amene ma amene ia re ri nei ta eo o le tatum ta upunga nei ta eo o le leo le whaolatanga o la mose tatou whaamalosi o se upu foi nei ta eo le fesolum ta upu elua whaar whaiupu a whaangata masifulu Efesom ta puelua tu se apostolo Paulo Efesom ta puelua fa ona fai upu se fanga ta masful fa ia fa fu me fe un paio ta tua la u fai tawina
O tau lava o e na oti le mi o leanga, maanga sala, o tau sawa wale e ana mua, tusa ma le tu o le neila rolangi, tusa ma le ta inga le au whaipule i le vā, ni monimo, o le anganga lea, o lo matuanga lua nei i e ua whaalong tata. O i tātou foi, na mio whaatasi, i tātou umalava, ma i la tau ana mua. Ina ua tātou no nofo e tu ina nau o tātou tino, whai foi e tātou o mea na loto iai, le tino, a toa ma le mawhauwhau, na whanau mai foi tātou o le whanaunga, o le toa sa. Papei o isi a toa foi, a o le atua, ua iai le whaulai o le alofa, o na olona lava alofa tele, na ia alofa mai e a te i tātou. A o oti lava i tātou i a mio leanga, wana whaola mai te i tātou whaatasi ma ke wiso, o le alofa tu noa ua whaola i nait, o tau, wana toi whaatutu whaatasi mai foi, ma whaano nofu whaatasi tātou ma ke wiso, i mea o le langi, ina ia whaalia, i tupulanga atalile sisili ese o le whau lai o lona alofa tu noa. I le anga le lei mai a te tātou i a ke wiso Yesu. A wā o le alofa tu noa ua whaolai nei o tau i le whaatua. Ele mai a te o tau foi lea. A o le mea ua fua ina mai e le atua. Ele ono o ngā luenga ina ne i mita se tas. A o lona lava ngā luenga i tātou na whaia i tātou i a ke wiso Yesu ina ia whaia ngā luenga le lei na saunia na mua ele atua ina ia tātou sawa wali ai. Toi whai tau atu le whai upo e au tu o tau talanga nei aso. Whai puna e whai puna e ono. Wana toi whaatutu whaatasi mai foi. Ma whaano nofo whaatasi tātou ma ke wiso Yesu i mea o le langi. Ina ia whaalia tupulanga taliri sisili ese o le whaulai o lona alofa tu noa ile anga lele mai a te tātou i a ke wiso Yesu. Whai poe walu maleiva ma se fulu. A wā o le alofa tu noa ua whaolai nai o tau i le whaatua. E le mai a te o tau fo i lea. A o le mea ua fua ina mai e le atua. Lua, e le ona o ngā luenga ina nei mita se tasi. Tolu, awa o lana lava ngā luenga i tātou, na whaia i tātou i a ke wiso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei. Saunia na mua i le atua ina ia tātou sawa wali ai. Ia, whamanu ia mai le atua i ana whionga tātou whaitau, whanongonong wai. Ia, whalau tele e lona nganga i a te tātou, e ala i ana whionga wa tātou whaitau wai. O le whaamanatu o le apostolo na nei tai au. Mo i tātou awa o le alofa tu noa. O le alofa tu le noa le atua ua whaolai nei tātou. E le maia te oe, e le maia i mātou, e le o ngā luenga ina nei mita ai. O le tasi se whaenga o te whaa tau whaeri. O ia o lona alofa tu noa ua whaolai nei tātou. Ai titilo e mta upu le tusi, po le tekse le tusi. O le tusi whamanatu le apostolo e whailoa ai. Ma le whamanatu lea. E winga i le o langa sa tātou soifua maolai. E le nāma laina le tele o mea pe o na taumwhai, le apostolo e tau lau mai. Sa tātou woti, sa o woti o le mea sa tupu ya te tātou. O lo whapea nana tātou iai, i le nā soifuanga. Le awa tau e le apostolo le oti le, o lo tala noa i le tūlanga, o le nganga, o le whapea nana whialwaia o le tunga mau, o le aise me o iai. Oti wha le nganga. A le aike viso le alfo le ngā linga tala noa i le so, whamanatu le whiau lea. Ana le se no le alofa tu no ke le atua lea. E le mawhai e tātou o na tātou maua lea whaamanuianga wa au mai. O le talia ino Yesu o yeile ola e te soifua mai ola i se o langa whaleanganga. Ua ave ese mailo tātou o langa sa tātou olai o le o langa leanga.
nanga le oti nanga lunga tu mta upule tau mo tau ile fa o lo fa ma natu ma lau mai l'apostolo me le nga uma ona ole le lo langi le nga to le nga tulo na fa na moe a o me le anga na fai le lo langi o fa pe na ona le ese me le e te soifua lava la le tino a ua oti le nganga i me le anga uma lea na foi na le fa matala ale apostolo le fa pula lima fa ma le lima ngai fa e fa tava pe o ua mavae tu singa le apostolo por o lo fa manatu mai i va ngai e ao ona e sila fiaina o le anga sala na ile le matapunga e lua mo e o le tolu tu sila tatou nu fai tauina ne Efeso o lo fa matala mai nga o le a foi vanga momo o lo fa matala i le olanga le anga te le o mea na tatou o tau foi lava o e na oti ana mua e ami o le anga maanga sala na o tau sava vale ana mua e tusa ma le tu ale neia laulangi tusa ma le tainga le au faipule i le vani monimo o nganga lea o lo matuanga lue nei i e ua whaalongo tata o le tala no le apostolo o le mea ta o le oti la atala no le oti ata o le oti pe avele o le mea ua mate o le iei le ola o whape na ona le to iei se au ngā i le laulangi le nei tatu te iei to se mea la e o ai ati o e whaifato anga e latu e whape na ona whai atuare ma manga e le ola le lei mai e le tupu se la ngona fia i ati oe i tātou foi whai la fumanu te lo taime te tau whai a wala e tau se ia manu ia le lei e te lo taime ke laku ia wakupe le manu tulau le tae au ke ufu whape na ona whalea ngaina o pe fo le na manu i le tūlanga le whaatulangana o le upuna e ave le me wale ai so nao nga a le whamatala le apostolo le nufet momoana a o tātou o le nei o tātou na tātou woti le tūwha le nganga i le ngasala ma le o langa le anga ma mea na tātou whaia o le matua whaamanatu le apostolo o le vaenga lea na whaa pēna na tau i tātou ua oti le te tātou le ola whaleanganga. Wa me ngā ringa pule a oe iau me whai. A loto e te palau vale, a loto e whapena ona e whaamisa, e le pūlea lau tautala, e le mawhaina a oina. A fo e le ola ina le nganga na te kanto ringa tātou tangata lilo le te tono. A o le olanga tangata lilo, e le se me le lei o iei. Wana o mea o tiala sa wai. E te tala no mai fo e le se whaamoe moe e tupu mai se me le lei. A whaamoe moe a tala noa a e iai se mea na o mea vevesi. Na o mea tupu e le taua, na o mea whaape na whiwhaiwai a iai. Na o whaamatalanga e au mai e lunga le taua ma le misa. Lalanga ringa whaamanatu o le apostolo, to e whailoa le navaenga, ina ia mawhai e tātou tiro tutoa, i vaenga lo tūlai mai. E mafuai a faila le fai mai ke faolainga a o e soi fua pe le ngana lea le tala no mai la apostolo fe momoanga tu se Efeso a meta po lo fe momo mai o to fo ilava e na oti i ambio leanga manga sala saka ko le lo ele ole me e nga lina a wina mai ele atuolo na alo le langa le fai po valu e fai melantala a ole alofa tu no ole atua wa whaola ina i tātou e le o ngā luen a e lofa atua ina ne i mita se tas wa o ia wa o tātou lava o a lana lava ngā luenga i tātou ia ina ia whaola ina i tātou whaia me tusa malona whinangalo ia ke wiso Yesu le ala whaamana mita upu lea mo le netai au tusa ma le whinangalo le atua pe ona tātou iai. O nisi la nei whaamantalanga mai a Polo, e le tatawai ona tātou toi ola ina, le atu ai ngā o langa ma soifuanga. A wā awhai o leo tala noa le fionga le atua, e leo se mea le lei le vaenga, o le tūlanga le atonga e le kakaunga koe whaia. La fo ilanga e le mawhai.
ona ola whaatasi le tangata tusia a matai olo whamatala ai whata oto na le titangia ma le seito. Le mawhai. O le tūlanga aia tonga le mawhai ona tātou wola whaatasi ma le olanga sa tātou iai mua. So se tangata ua whaolaina. Whai mai ua whailanga tau tinonga. Whai mai ua ia malama. Ai afa pe la ola te tonu le loto leanga, ala ola te tonu le mio leanga, e te laula vale pe ma tu langa fa ma walunga e leo e loa le la au yona fua. E loa le la au yona fua. Le fanga lenga tusi ile kale te lima. O fua le nga pa ia fa pe na ile ole file mule nga o ia fa pe na loto ma walalo. O nei me umalo fa manatu mai ai. So se tangata wa fa na fowina. Watalia Yesu wa tangata ua soifua ile soifuanga fa kewisiano o Yesu kewiso. O loro fatua tua le ala ya kewiso tatu titu fa atasi ai. Matau sisi langa sa tatu tau mate peka o ke manguia pele ai. A le tatu pele ai pole fina ngalo le atu pe tau te ola ile na pe la le tala ale Roma mta upetoru. Le Romanum tapeto a olona fai upunga I lusu tas. A ole nei, ua whaalia maila mea tono le atua e le o iai le tulafono, ua moli mau iai le tulafono a toa ma le au perfecta. O le amea tono lea le atua I le whaatua tua ia Yesu ke weso. E o tangata umalava, mo tangata umafoi, o e whaatua tua awa e le ese lava. E le ese lava. O le ala ua whaalia a o lea veo tātou ma kewisiano sa oti tātou ile angasala ma sa tātou polonga lo tātou nā tula angasala a o le nei ua tātou wola whaatasi ma kewiso kalatianga e lusifu lua fu ma le tala le apostolo polo a ua whasi o tia whaatasi ma o kewiso leo toi ola o kewiso ola ala vai e tonu i ta ua oti lo tangata tuefa ma le tala le apostolo o le ola lava le te ola I tino nei o te ola I fo I le whaatua tua ua ave esea tau mau mai ave esea le ngā tula I le lalolangi wa tātou iai I le nei tau sanga ma mea uma o kako wa maka tutupu mai e le ase mea o lilo le whaamatala le tusi pa ia mea uma whaamanatu ngā le tusi mō tātou uma e au ona tā pena lo tātou tangata e au ona tātou tā pena o tātou tangata nisi taimi ua whapena na alu lo mawhau I le vevesi ma mea umalo tula I mai e au ona tātou tā pena ma whapena ona toe tilo totoa e au ona tātou waba ai e lo le mea enei na ringa na whaatanga ma o mai le atuolo na alo ina ia ma liu ma whaasatau ina ia whasiotia le ngasala ma wha umale ngasala ia maua tangata umale sa olo tonga le ala wha mai tala tusi tātou e le o le alofa tu no o le atua ua whaala ina I tātou e le mai I tangata e le mai ia te oe e le mai le lalolangi e le mai I sisi mea o le alofa tu no e ala ia Yesu ke wiso le ua e mafua una tātou iai. Le alo e mafua tātou iai. Pa solo me le lalo. Ona ole toe tū mai o ke wiso ua tātou ilo ai. Ole a toe tū mai foi tātou tino nai e woti. Ma ua tui nā mai a te tātou le mana e ola ai. Oni ke wisiano I le taimi le nei o lo whapenana tātou whitai iai. I le tele o whaingata o whiangai ma oe ma tātou umalau ai mese le tino ke wiso I le laulangi le nei ai makamaka lunga le liu se tele o ngai ke wisiano o whasi o tia ono le mau ai ti tilo nei fo I le laulangi fitosa inga nisi o whapena o ono le atu o le mau tonu ai o loo toi manatu mai le fionga le atu ona ole toi tu mai o ke wiso ua tātou ilo ai ole a toi tu wai tātou tasi le vaenga o le fionga le atua. Le ngata ua whaamama tātou mai ngangsala, whaalea o ngā le ngangsala sa oti ai, o whaalea o ngā le oti whaalua, ua avesea le nā whaasala se ate tātou, ina ua eke wiso I ate oi. E tau mau mai tātou pokalame, e leo whaalea o ngā atua le lotu, ai leo le lotu tearu I leo le whavau, o le lotu tā ua tele le matawhai o le lotu, o le toe au mai whaatasi o tātou e, ta pena I pē tātou iaso umalava.
a walo tātou wola ma lo tātou saunioni i le manuia e whaavau. E le mawhaing tātou tu e sea le tātou wo i sauni ngā lotu. Le mwhai. Le anga o le vaenga o le ngā luenga whakewisano na mai e le atua. A o le mele tala no le pukalai me le pole tai aure nei. Le ngata ua whaasa o lote tātou mai le oti. Ave ese mai le angasala. I le whaatua o i le li o Yesu Kewiso. Le anga o le alofa tu no na wala awa tātou. A whaila le o iaile na vaenga. Tā wai au o nā. Toe tilo to toa ma toe wawa aile lei. O le vaenga e te tau o na whai. E le se mea e whai ese whiringa sa mo. So se tangata soifua lava oile lalo langi nei. We must e kakau o na whai lea tau tinonga ma lea whiringa. I lato uma lava na talia o ia ma whaatua nonsua whana ave aile na. Aki kino mai, ele o tangata uma lei. A o le whaamoe moe o le tala le lei. Mo tangata uma. Sila whiana le li. O le alava whalo wai le tala le lei. E o mai le tae. E iwai no wa uma na whatau nu. A le alava tupu le wha. Le vaenga lea. A le mana onga o le whi au le tae au nei. Toi whaamanatu ia te oi. Wa e whaolaina i lo whaatua ina ua whaapēnana e talia Yesu e whai mo wali mo whaola. O le wingala le whaolatanga ua e aru ese mai se o langa tuwai sa iai. E le whaapea ke whaolaina o ko me ke elu le langi ne ai. E o le au ngā, o le ola ina o le whaatua, o lo whaatua o se vaenga tele leo lo o langa whaakewisiano. Lua ua e le toe ola ina leo langa tuwai. Wha mawalunga, o le whai misa, o le laulava vale, o le ingu fia alu taanga, e milo whaatasi matangata, e whaalongo, e avelau whaalongo longo lau sa lau pasengi, e te whaalongo i upu tausuai, e te tū mai fo eo, mai tala salamo lantou ia, amu ia tangata e le, papenana le savali whiringa e amio leanga, e le tuai fo i le hala o eanga sala, e le nofo o e tauemu, amu ia, awa foi lo wa ese e a fa pela fe mai lo te tino wa utalia Yesu ale lava te milo fa tas imene no fa pe tu le tau ona to siaki le lele vaenga le na to tilo le langa le ta tu tala noa o le vaenga sili na taua avatu ese tas i kiro fala ia o nei manatu o nei manatu ua whaatu saina e paulo o le ata o le nofo whaatasi ma kewiso i le langi pēr mai al soifua. Mauti noa lo tātou wola ma mafuta whaatasi ma kewiso e whaavau ua tātou manu māloa iai whaatasi ma ia i le unga o leo langa nei pēr uma. Ia pēwala au me fo i le uma leo langa. E te alu fia. E te alu saoloto. Ia mai mo tangata whaolaina whaatuatua. Ai sa aune e maliu. O upoe te whaalongo le tangata tāpena. Wa o sauni o te alu. Wa o sauni o te alu te mafuta mo lau wali. O upoe whaamatala mai e. Wa o pipea le malanga se tangata. O le tangata o whapena na mawhanawhana lona loto. O le tangata whapena na ngai lola ngai lola le taiminga lupe o tala le apostolo. Mauti noa le mele o te olai. Mai o te mauti noa foi. Le ola leo te olai, i tu tusa i a tau le tino, a toa ma le whaatua i le ola a tali. Le fo le whai e tangata tau tinonga whapena, le fo le mauti noa. Keleng tangata mātutua le tala le leie, ma naiani a lātou tau tinonga e whai pe a walatou loa to e aso o lātou soifua. E fia whapena o na whaafitai whanau ma ainga, whaafitai fo i lunga le o tangata uma, ia ma le loto fia o sauni e se le manga e fo na malanga a se fa ia la mo tangata le tāpena e whapena na e wa ai e tangi tui e loa le pe fefe a sea e tele ne fesili whapena na fia ilo e te loa ai langa fo a whai ele i lava sauni e le masalo tu langa pe ona tato ye a o le whamanatu la fo le ninga taua ma toi sila tutoa ma toi vava ai o mea te tau na whai o no lo tātou whaolotanga e o lava i lo tātou whaatuatua o ni mea lofa e te tau ai e te tātou o na tali atu ia te ia ile whaafetai ma ia vi ia le atua i lo nanga lei so se taimi lava
e whapea nana sau se watu se mea lofa ia te oi. E ke le whai ei whapea ia maa lofa whapea nana whamanuia. E ka kaunga e kaunga e whaaleo lo wanganga whaafitai tele lava ia te oi le uso lo walofa mai. Whaafitai le nei mea lofa whaafitai le ri. O se vaenga ta ua le na ole saunoanga le apostolo. Tasi le vaenga ta ua te tauna whai. E na ua fōa ia lea li le mea lofa ia te oi ma ole ola. Ole faaolataga lea. E awa ia te tātou umalava so se tangata whaatuatua. So se tangata ua nei loa. E au nei whaapea tu whaafetai le mea lofa ua fōa ina mai. Le mea lofa fōa i fua. Ua ave tātou ma kewisano e ala i lea lofa tu no le atua. Ai leo se taunu unga o so se tau mawhainga e whaapea nā ona suia mai se mea. O lea lofa tu noa. O lea lofa tu noa fwoi la lea. Le tala noa i le whionga le atua. A ola le taimi e fesu ia tūlanga i le lalolangi nei. E whapea nana eilo. A ola na ave ese mai tā ua mai titono le nofuanga le te ei. Po titono le lalolangi le tatu te ei. Na eilona le lewa sifta ua leisi la asanga le lei. O lona poka lame o lo iai. Ma le fina ngalo le atua. E whapea na ona ui uma ei le au whaatua tua. E ala iai Yesu ke weso. E ala le leoti. O leoti la o lo tala noai. O lo tala noe le oti o le tangata whaatuatua. We whapena na alu ma le mauti noe le mea lai alu iai. Mauti noe le leile mea lai la asauni e alu iai. E mauti noe le leile mea la ala whailoa. Nau fo e wha mautu lana upo lo whapena na whailo mai. A whaina tātou woti le angasala. Ua tātou wola whaatasi ma ke wiso i le whaatuatua e ala ilona maliu. Ua tanu mea le tangata tuai. Au mai le tangata fō, ina wai tali e Yesu e whai mo wali i mau whaola. O le whainga tātele o le mele e tūla i mele vai tau, mele vai taimi nei, a maise le nei talo tātou iei. O le whaama losi tele o le au whainga luenga, a maise le ngāru luenga le au whainga luenga ina ia, o mori le whi awa le tala lei. E leanga o le tau te tilo, e fo solo mua mai tonu, telo isi ngā luenga. Ele la ve fo ma ele la ve fo le ma ve le fo sa fa mtalanga tele o nisi vaenga o le la ve fo la tala le o le kuso le va se fu pasenga le tonu la sa fo tonu la o la se o langa le manuia la o la se o langa fa pena ona yai le faitanga tu lo o la se o langa mulilua o la se o langa lo fa pena na yai le tino e o la se o langa le mata i le atua. O lo whapea nana matua i mo o mi ai. Le ala whainga lenga tupu tele le amio leanga i le nei vai tau. Lenga lewa tupu tonu lotu ia le toi. Tele o tangata leo mai e titonu nā. Lesi nā vaenga tele. Tele o tangata lo whapea nā o nao participate no mea. A o lato soifua e le o mwhai o na mautu le lei le atua morona whina ngalo. O lo whapea na fia iei mau fai tuila le mamalanga mau ai. Tilo iei le tele o melo tula i mai. No e le o foi e loto. Ai whawhitai le atua ono lana upu le whamanatu. A wa foi o lewa tato iei aso e ngatai. Whai mai e tupu tele ai le amio leanga. Ia longa winga la e tilo le vaenga le fionga le atua. Na e toi vava aila ia. O le ale malos. O le ale tupu tele lea. O le makua le awa sau whaatasi uma lunga mea uma. Awa te ofo. Pau ane me tātou e au na lu i taupea. Ia tū mau ma le le whanga e tia. Ia alu walu lau wha malosi. I le ngā ruenga le atuma e tū mau i le me o wala awa i tātou. Te noe. Na le tangata ono sai e tauia. A le aise ono sai. E le wha apaleina fo i tāua. A le aise ono sai, e le mawhaina e wa aire whamonianga ngā le atupea whai te whai mai o e tangata whaolaina. Ai le ono sai la, whangata tere na e loale le leo le atua morona manuia. E le upu e lengi o lo wha matalai na i le waenga poima. Poima o lona winga o ngā luenga a lima po o le fuanga fou o lo wha manatu o le tusia Roma. Fofoanga matautia, po fofoanga ale atua na whai. O lo whapea nana wha manatu mai ei.
le tāua teli o ia vaenga te tau ona tātou whaaongaina te tauina le fina ngalo le atua. Mai le whai upuna lusfuru o le tusinga Roma. Mai, awa o ana mea e le vaia talu ona whaia o le larolangi. E vaia lava ia i le mawhauwhau i mea na whaia. O lona mana lava lea e whaavavau ma lona atua o lea foi ua le mautali ai i la tau o anga luenga. O lo tala noa i le mana o lona nganga i le vaia i le iloa sis. Ai te tilo le ngai yoi mai o lona mana na e lo whaapena na whaatino lo o mai le upu e le nea porima. O lona winga o le ngā luenga mana o ona au i le lua whaapena ona whaamatala fo i le lua konito. O le ngā luenga mana ngā o le nganga lo whaia. Ia, o se o ia ke wiso o le tangata fo ia whaauta ua mawai mea tuai, whaafo wina mea uma. O le ngā luenga mana le nā o lo whaatino ina e lo nanganga i lewa ai e tangata. Ai ofo, kiro o kangaka sa whaia le leanga o whapea tole. Whawhewhea, whawhenga sui le lan tangata. Ke o le ngā luenga matautia ngā le antua le ala lo na mana lo whaia. Ina ia wheliwa ina le tangata, ma whaafo i mai tangata ina ia whaapenana ia te ia le ola fou le nā. Whaafo wina la ngona, whaafo wina manatu, whaafo wina ia le ngutu tau talai, ma mea umai loi mawhauwhau, ua whaafo wina. Ua whaapena, o aile whaia, o le mana o lo na nganga, o lo ngā lue, i le tuse e peru, o lo wha manatu mai eile si vaenga tāua, o lo whaapena na wha matala le tāua lea, i le efeso ngā, e wha, o le efeso wha, lo wha manatu mai, mai le efeso wha, lua tolu lua wha, o lo wha manatu mai eile vaenga tāua, a ia toe fuata ina mana o tau loto, ma ia o ofu o tau i le tangata fou, ua whaia fōlinga i le atua i le ame o tonu, ma le ame o le lei, e wha maoni le na. Ua le wha maoninga o lana ngaluenga i tātou i lona mana. O lana ngaluenga e whaia so uma. Ngā te maintain inga le o langa wha fōwina, maintain i le upo le atua, e te whai mai le tala a le awhionga le atua tātou whai taua nei lua tolu, ma le lua wha. A ia toe fuata ina mana o tau loto, fuata ina i lea, mana o tau loto i lea, e ala i lau whaatanga ina le ngā ruenga lea le nganga pa ia lau whaia ia sa uma, i le upo le atua le lua mautanga li talo, lua, ma ia o ofu o tau le tangata fou, ua whaia fōlinga i le atua, tangata fou lea ua whaia, pe ona whai mai le lua kolonito e 5 sufitsu walu, o se ua ia ke wiso tangata fou le na, ua mawai me tuai o whaafowina me uma, a leto e whamanatu e feso e wha, e ao ona ofu, e ao ona e soe fuma e ola, i le tangata fou le na, o le la e fou lava e batu i se mea lofa, e te le mana o toi ave ese, e te fia e wha o ngā ese, leanga ua manaia e lawa ai, matango fie i le tilo me tangata, i ona te unga te ua i tātou, e na te shifting e lungolo tātou tangata, whapena ona taua tuai se matango fie, whapena umalenga luenga le ngangpa ia te oe, ia te au, i aso uma lo whapena, na iso i fumo olai, na te whaafo wina oi i le tai au, ma le tai au, meanga whametala e tusa wenga, wa le whaau matia i tātou, a wai fau pelo na lofa i le tai au, ma le tai au. O le ngā luenga la le nganga leri, e whapena le tipen, i lau whaatanga atu o ia whio mai, whaia. Tusa fwe pe te whao la inga ae lei, e pero laisi lo o langa te talo, e te le fia te talo. E whawhiwhenga ngā saudanga ngā leri e whailang ngā luenga pe awhai te le ala winga ia o ia whio mai. E mana mai le tau ta mau o sau. Au sau ni nei aso te mo o mia le ngā yoi ngā mana lo ngā whaafo mai, whaapenga ina, whaanga ngana mai au. Whapena na tu ilo loto le le mea o ilo fina ngalo o te ngā lue le nei aso. O le tangata fau le nā le tala no hai, te winga leo tangata fau.
E winga le o le veo ta ua matangata fo. O le mafutanga vāwala lata lea I te tonu. E ali ele mafutanga na. E te le mawhainga e le whaise me pe le mawhainga e kunua e alu. Pe ke le mawhainga e te whainga luenga. O lou taimi lea. Sacrifice lo moe e te tua e lunga mai whapea atu le lima le vavea o ta maa o te le alu ese mai whale. Take care. Ma ua ma lo tōrua ma lau whanau. Take care ma tōrua o te mana o mia. E e whaafou. Mai se loto mama se loto fou. Ta pena ina u nei aso. Whaatumu mai au le oa le ngangana o te tautala tuai. Whaafou lo ma fau au ne o te tala noa mea nanafi. Tala noa le mea fou. O lo winga le lenga tala noa le whionga le atuma whaamanato le apostolo. So e ta tau mauti noa o na whaonga ina e tātou le mene. A wā a tātou le whaia. Ai whapea la le kwhemea ki whaolenga. Ai tutusa le tala noa oe. Ma o isi tangata le whemea o tangata le whaolenga. O tangata lu. Ai lai kukusa le lea tala noa. E le o ta ua o si tangata fau. E le kemi le whapea ua kako inga kako ato tole. E ki se o ki se a o le tā ua. O lo lo ana e wha maua lalo inu mo le atu. Kero ele winga le tā ua le whaotanga. A o ina I tātou lua. O le vaenga luna lua o lo whapena na whamatala I le upu e renga. O kumaso o e whaasino I le saunia ina o tangata mō ngā luenga le lei I le tupulanga, ma lea tupulanga, o lona whamatalanga mua o lo o le tusi, o lo whapena na whamanati o tusi la apostolo I le au kewsiano inu ese e whaamanatu ai. O le vaenga luna lua e whaasino I le saunia le lei, saunia le leo, saunia ina o tangata mō ngā luenga le lei. E whapena e whaamatala I pokomiso o le winga na e whaamakalai o se tangata saunia le lei mō ngā luenga mō le atua molona finangalo. A saunia le leila oe, pe whitapena le leila ta ua. O na vela oe o se whaamanianga I le atua. O na vela oe o se whaamanianga e whapena o na whaatinoina lo na finangalo. Ma whaataunu ina le mea lai finangalo I le atua. E tusa malo wala awina. Pe ati tiro fo iei le mea lo whapena na whamanatu. Na e loro la ia. So e te tau na tatu titilo. E te tau ona e whaia. Wa saunia le lei tā ua. E whaasino le saunia ina le lei o tangata mo ne ngā luenga le lei. I le tupulanga ma le tupulanga. O lona whaamtalainga mo mua. O lo I nā lo whapena na tusi e. Le amastono e nuese. E whaamanatu mai ai. E au ona tātou ngā lue. Whaatasi I le fina ngalo le atua. Aisea. Nang foi le mea wa umana na ia tāpena ina. A ti tilo I whaipuefu. E vanuma lewe, a wao le alofa tu no o whaolai nai o tau, I le whaatua tua, e le mai a te o tau lea, a o le mea ua, fua ina mai le atua lua, e le ona o ngā luenga. E le o ngā luenga. A e saunia le lei tātou. E saunia tātou ina ia tātou whaia ngā luenga le lei. Ia tātou whaati noa ngā luenga le lei, mō lona whina ngalo, ina ia vi ia le atua, ma ia saunia I tātou. A wai pe I tātou te le ango iai. Ai tasi e me whaamasino ina I tātou I le aso mulimuli a le atu. Pea o teime le aso o le atu o lo tātou, o lo taula lata mai. Ai no winga lea inga whaamanatu le apostolo le whaau whaamanatu lea. Sa moma le atu nupere ma so se tangata o lo whaapenana mai moma tātou mafuta tae nei. E le whaola ina tāu I ngā luenga. A o le alofa tu noa e ale ia Yesu ke wiso. Lea ua tā se eia nei le manuia o wa saunia e lea tua e lona lofa tu noa I le lalolangi le nei ua tātou iai. Lea lea tala noa e matoi whaamanatu ai e le ngata o lo ia e loa e leo ngā luenga I nei mitamita se tasi lua e ao ona e whaatua tua ia ke wiso o lena maliu ave ese mai anga sala ia te tātou tolu ua whaamangaloina tātou I lona lofa tu noa. Fa lo tala noa o e sa oti sa tato woti sa e oti sa o woti aya vi ia le tu ua ia whaaola ia toi tala noa ile ni tau I le a kopo na mi tau poe mo mua lo whapena na whamanatu mai a kopo whai mai le tala
mua le mai le vaenga ia tolu o lo tonu e tolu ni vaenga lo tala no ele mene le oti o ti mua le oti fa le tino le oti no le oti fa le nganga oti no tolu o ti fa va o ti fa va le oti o le oti mua la le tala no ainga o le tu ainga tangata fo le o le tu seina o le tangata i tonu mai le tino o ti langa fa le tino ya kopolo mta po e luo ono o lo fa pena ona fa manatu mai ai ia le vaenga le molo tatou tatonunga na fa manatu mai ai te oi me le pe rusu mo le ono o lo fa manatu mai e fa pei o le tino uoti ia pe a tea le nganga olo fa pe fo ile fa tua ua mate pe a le ai ni ngaluenga ioi fa tua le na mo le oti o le tangata fa tu sei ele o ngaluenga ai te tauna yese ngaluenga fa malusia elo tatonunga ile tua ai o le mele fia tala noi o le oti mo le na leta no fa pei o le tino uoti ia pe a te ese le nganga o le oti mo la nga le oti fa le tino oti mo le tele ta tele le oti na ta tu te fioti ia ke o mai lalo o le alu le manuia ma le alu seoli o lai ia te oe pe a fai o tu maula o tatonunga ia Yesu a fai ke le whaorainga a oti se oli le taununga a fai tele italiaina a ngā le lotu lai te italiaina ma e fia serve le lotu e leo italiaina leo ia Yesu i lo so e fumula uola e mai tala uma ia sfulve po iwa ma se fulu o le ngutu tau tino e o mai leo o le lotu tatono e o mai la mea tono le atu longo winga e ka kaunga fai e tatou tau tinonga na o le vaenga ia tolu mua fa mele tala ia kopola tau fa pei o le tino o le tangata o le oti fa le tino la nga tatou mata uma le ta atele i le lalolangi le rei wa ku maliu se tangata ia o le maliu nga fa le tino fa penana tatou wa ai wa ese atu ma le tino nei wa fa pena on fa ma vai atu o le vaenga lona rua o lo tala no e lo oti fa le nganga ta atele o se vaenga pitosili lea na fa malose la apostolo e au ona tatou tilo e the spirit curve wa vai e seina mai le atua ona o le angsala o inala e te leso na fa malose au e te tau i tangata uma pena fatu memo mua o te le tino o ki la le ka akele ka ke makamaka uma o lo ofisilia oe ile na tangata po o whaolaina si tangata pele ai. Lalolangi a toa te le misi tangata maliliu, tele tangata maliliu. O inala ta o le oti whaletino, wale ai oe ma le tova aia tātou le tino nei. Tātou mai le oti nono lua. O lo whape nana whaamatala ai. O lo o toi whaamanatu mai ei a te tātou o se vaenga pito silina. O le olanga, the spiritual gift, o le oti whaleanganga. O le oti whaleanganga la, o le alu ese mai o le anga, o le te soifua lava, e te soifua le soifuanga nei, a o le anganga, e le o iai se me tasi e o lai, i e whalongo o e le fionga le atua. O lo whaamatala pia, o lo whaamatala mai lale, e le fesona na le vaenga, o lo tātou tala noai. I le mea ne o le oti, whai mai le fesona mta upoe, mua. O tau foi lava o e na oti i a mio leanga ma ngasala sa whai poe lima. Whai mai whai poe lima, a o oti lava i tātou i a mio leanga, uana whaaola mai a te i tātou whaatasi ma ke wiso, o le alofa tu noa ua whaola ina ai o tau, oti le nā whaleanganga. Na e te whaalwai mai ai, ua le ai ke wiso lo soifua. Ai whai mai tala whai poe lima tu se efeso whai mai a o oti pe tātou whaleanganga. Ua ia whaaola ia te i tātou ia ke wiso i lona maliu mai, ma whaaola ina i tātou o lou talia ina la, lea wa ia te oe le ola le tala no ai, ea kako oe le si vaenga tā ua. O lo whamanatu tala e saia lima iwa lua whai mai, a wa o tātou wanga sala ua wapuni e tātou, ua le mawhai na whaafonga ina, ona ole, anga sala, ai whai mai le mātai o,
ma tayo nga lufu e valu o lo whaamanatu mai e tā ua tele mo oe ma o le nei tai au mele ma tayo na e valu lufu luole whaiupo o lo whaamanatu mai nei tai au o lo tātou tala noa o le lufu lua whamere whaipo rusu ma lua ua whetare atu Yesu ia te muli mai ia te ai tu upea ia e uoti e tanu i o la tau tangata oti. Lai whapea la uso ai o nisi o lako au ainga lai whioki. Ioi. A le winga ma le whaalinga o le fionga le atua na whai e Yesu le uso muli mai. Se i whaola o tau. Upea ia tangata lele iai. Whapea nana tanu tangata oti. E tilo le hele te leo le saunoanga le whaola. E whaisi na onga o le tala le na whai. Ma le upu na whai mai Yesu le uso. A o le tūlanga lo no tole iei. Leanga le tala no Yesu le tūlea. O le oti whaleanga saka kofioki whaleanga nga uma. Le ai asa si na whapena. Na soifua mai le na soifua. Na tātou hui ma mai. Ai au ai na whai o le mene. O le alofa tu noa le atua. E ala ia Yesu ke wiso. Le ala o toi whaamanatu tai au nei. Whai mai Yesu, muli mai o te whaia o tau. Whaoa onga, tu pe ia tangata o te tanu tangata o te. Lea o tātou titilo iei, sa tātou iei umai, sa tātou whewha i hawhi hoti. A le tā uana, o le vaenga muli ram tāu, e ao o na tilo to toa tātou. I le mea te sau na whai, vaenga lesi vaenga le tala noe ngā kone nito. Kolosenga o lo whapea nana whamatala kolosena tau ia le tūlanga o le tāua tele o lowi loa ma le whaamauti noa le lei o le lua maftanga ngā ma le atua i le vaenga o lo whapea nana whamanatu lua kolose o lo whapasu tolu o lo whamanatu mai ea te tātou o tau fwisa oti a mioleanga ma le lepe tomeina o tau tino na ia whaola mai fwoi whaatasi mai ia ina ua whaamangalo ina maia o tauan sala malawa. O le tūlanga lo noto la lea sa tau e tātou i le oti. Sa tātou wola se o langa le manuia. Pea whai mei kere o me sa whai sa e ola se amio le ale aike wiso. La ake soif, o la e maliu, e tele o ola. Tātou tele o ola. Ai aike wiso i lo soifua. Maninoa, vaenga luna tolu, oti e whaavavau kamalale. O le oti la lea, e matua ta taulawa o na tātou nofo uta i tā pena le i tātou i le mea e whapena o na ave sea mai le na oti. E te tau ia te oe, e te tau ia te o na matua sau nia tātou, ma ave ese mai tātou mai lalo le pandelea. E ala i lau talia ina, le ala fwere ringa, mumoli le fe awa le whaolatanga, pau wa le ala, sa moa ma le atuno pere, pau lava le awala, ma tai sfuru alo no fai por fuwa fai mai fai por suma vai fa pena fai tawina awa foi tote ma tata u e fasioti le tino e la to le fai ona fasioti le nganga ai le lei ona o to ma tata u le ma fai ona fano ai ya te ia le nganga a toa ma le tino o le oti la le fa le nganga o le oti e fa vau o le oti le pitasilio na wea iai tangata uma tātou kemisiana. Ia te oe le matau ina ia tā pena le lei tātou whai mai tala Yesu au ke pole fuka kai whasioki lo tino. Ai sili o na toe wha manatu ia te oe matau le whano le tino a toa malenganga oi le atua sili le na. Le atua matau tia e le mawhai o na whai e isa fuafuanga. E le mawhai o na tātou whaatala le ai. E le mawhai o na tātou suia ai. Sa tātou whai unga. Mai tala i le matau fuli malo. Whai whaatasi o tau lea o whaafano ina. O atu o tau le mea o lo i ele tau whaitangi a wema le lili vau o nifo. Oti whale anganga. E au ai o na tātou talia ina Yesu e whai mō nāli. E whamen mana i al tala e whaalinga. Wa i to whaamanatu e whaalinga lea mtau pue lua. O lo o mai ei le isi whi auwha. Whaataua lea e whaamanatu i a te tātou. O londe whai puna sumatasi. E mai whai puna sumatasi. O le whaalinga i lua.
O le ua iai talinga i nā whaalongo mai o ia i le mea ua whetare mai i le nganga i kalesia o le manu malo e lea whaina lava o ia i le oti whaalua. O le ua iai talinga whaalongo ia whaatino loa ma whai loa. Whai melo le ungo le mepe a whai ai tātou talia ma whaatino le mele pe mai e lea whaina oe, e lea whaina i le oti whaalua, le melanga ta o le oti whaavau. A e ai Yesu ke wiso tasi lo woti, na le oti al tino, a te ola i le anganga. Ai a misi Yesu lo soi fumulo la whamaloma tala i, e te oti, le ngata te oti le tino, to e oti le anganga pe o na tātou tala noa iai. O le a whaina, tele ngā, whamaloma tau pui, a whamere sufa a le tusi a le whalinga sufa whaipu iwa ho su tas whamere whaipuna iwa ona mulmuri atu lea ata ila la ua o lona tolu o angelu ua whaapea atu ma le leo tere ai se tasi e ifo i le manufe ai ma lona whaatangata ma talia le whailonga o le manufe ai i lona maurupo o lona lima e inu lava ia i le waina o le to sa o le atua ua lilingi atu, lingi ina atu, o le sa ua o e lesu ia i le ipu o lona to sa e pua ngā tia fo ia i le afi, ma le te io i lumo le au angeru pa ia, ma lumo le tamai mamoe, o le asu fo i o lo la tau pua ngā e alua e whaavavau lava, la tau te le maua fo i, se fi le mu i le ao a tau malpo, o e ifo i le manufe ai, ma lona whaatangata, ma sere na te le talia ina, le whailonga o lona ingoa. O ka se ke leo le a whainga. O le a whainga tele la ngā e te tauai, o na tilo to toa i tātou, i le mea te tau o na whai. O la le mea taunga whai, saunia le lei oe maa, saunia tā ua, saunia o tātou tangata, ina ia, ave ese mai tātou. A te tilo amtanga tātou mtau. A wao le alofa tū no ua whaolai nei tātou. Ke re kau malanga i sesia kungu mamau e ke sue ai le manguia le nā. Nau e wha mawalalo e lumo le atua ta tala lo loto talia o ia whai mo wali i mo whalona. Ngai o tafa. Nai lava i nai lo maota mo lo lawa. Nai lava te lua whewa i aso uma esa. E muri mai leanga le lei o le ali i aso uma lo wala. O te nofu fo i whali o wasa te lava. O lana ngā luenga e whape nā. Sa iri mai, sue mai. Pe te le talia, pe te talia. E fia mai ale alofa tu no le atua. Se isa ili e po oa mai. Whaamanatu le whiau. Se mea na e whaalongo ai. E le whape nana e te enga. E sau lava i e wha. E vange lo loto. Se i wha tupu se avanoa. E te langona i nai. Lana sau noanga. E olai. Oe ma tātou uma. I le manuia. O le oti la. O se vaenga piko siri na whaamanatu mai ati i tātou. Wa uma na whaaleo ngā le oti. O le oti i le angasala. E te leo toi oti tātou i le angasala. Tātou wola lava ala e tātou oti. Tātou o mai. O le oti whaale tino na wa vai e se ina mai tātou. Mai le oti whaale anganga. Lea wa tātou manuia ai. Ona o Yesu ke viso. Whaai loa ia te oi po le alawa lale tūlanga. La tau te whaawau pia. Ile tūlanga pe o nei ile. Nei vai tau male soifuanga. Pe o ia te oi ke viso. Pe le ia te oi ke viso. I mautino e te oti lava. A ia te oi ke viso. Leo e ta whaalongo le tala tu se whaalinga. A whai te oti o ia Yesu. Nei se mea la a whaina oi le oti whaalua. Ai a whaapea tātou te whioti o le pu. Lea tātou te apolo ma tātou langona. Vai roe. O le ungala le kau ke o iai. A le mana onga le fe au ma le wha manatu o le tala le lei le wha o le tanga o lou tali a ino Yesu e whai mo wali mo wha ola le ngata te wha atua ai wa te tongi la wanga sala tatou wanga sala wa ve ese mai tatou mai le oti a whiu avi ai mai angala i a ton o le manuia o le atua wa ia te oe ua maua nei e le au wha atua le wha ola tanga ma ua wha ola ina mai anga sala malawa i oe le ua wha ola ina tatou wa ave ese mai tātou, mai le nava aenga sa tātou nufu polongai, mai fea, ona o lona alofa tū noa, luka mtau pa sumaleiva, a o lona whai poe viwa, o lona wha penana wha manatu mai e.
ua ave ese mai tātou, mai le nā vaenga sa tātou pole whaipuiva. Ua whetala iane Yesu ia te ia, ua o mai le whaolataga i le ainga nei i le aso, ina ua whai o ia ma tali o peramo, a ua sau le tali o le tangata sa ili ma whaola le ua leiloa. Ua maua tangata whaatua uma. E ta taua ia te oe, ta tau ia te au, ona tā whaia ma le ato atoa ma ia e talia ina. Ngā luenga ngai, e whaipasu malua mai, e le aise suafa laulangi nei te whaola inai, me o le suafa Yesu Keriso e whaola inai tātou uma, Roma mo mosu wono, ma Roma sa fulu whaipaiva o sa fulu ora whapenana whaamanatu mai e te oe na vaenga tāua, ua e mauti no le lei, o sau e whaola i lena le loa, lua, ua tō tau fia nei tangata whaatuatua mai le angasala, a o sawa vali, o ia i la tau ile malama lama o lo tātou atua. Filipi lon mataupu e lua. Filipi lon mataupu e lua. O lo ofa pia nana wha manatu le apostolo. Mai le mataupu e lua whai pasuma lua. Filipi. O le nei, le au pele, wha pe ona o tau ana mai ele au noa. Ele ngata ina ua la tau no nofo, o tau a o le nei, ua a tiri ai ina ua oule ai, ia te oto, ia oto ngā lulue ai ai. Male matau, a toa marenga tete, ina ia whaola ina oto. Ina ia whaola ina oto, ma ia whaamanatu ia te oto. Ese le kaua, ua Timoteo, tau patolu. O lo whaamanatu mai eile si vaenga tāua, nasu lima vai upu. Au mai eile whi au whaamanatu ia te oe ma ule netai au. Taru fo ino o tamai titi, o loa hotu spa ia, e mwhaia o na whaapoto ai, ia te oe iu ai i le ola i le whaatuatua o ia ke wiso Yesu. Waenga longa luana, ua tau fia i nek tātou, ua tātou fia, tātou te sa ili ma tātou whaatu mawina, le tangata whaatuatua le na, le tangata whaolaina na, e au ona e mauti noa le lei. Ina ia aliari, ina ia whinau, ola whinau, ma ia tupu atiri, le manuia o le atua i lo soifua au ona. Waenga nunga tonu, e ue ina whaola ina le tangata talitonu, mai le whaafanonga, o ma mta pasuma tonu whaipasuma tas, o ma su tonu whaipasuma tas, o lo o whaamanatu mai ai, ia te tātou, o waenga le lei, o waenga tutele, whaipasuma tasi, ia whaapea foi ina ua tātou iloa ona po ua oo i le tūpō e alai e na momoe a wā ua lata nei a te ila tau leola sa mamau ina ua tātou lua i whaatua i a te ia. Paenga nua na tolu e iua ina whaolaina, ua lata, ua oo mai, ua whaia foi e tātou e tusa malona whina ngalo o lo whaamanatu. Mea uma e tatau lava ona tātou whaatinoa o lo whaapena. Iwa le whai upo tuse te Salonia ma tāu pue lima. Alo whai pue iwa, whai mai awa ele ai, awa ele i tōwhi e tātou ele atua i le tō sā. A ia maua le ola, ona o le tātou ali o Yesu Keriso. Ei. O le vaenga nunga tōru e ui e na whaolaina tangata tatonu mai le whaafanonga. Eo, ai whai mai le tala te Salonia, awa ele i tōwhi tātou ele atua i tō sā. Ele i whaia ia mea mo le tangata. Ta sia le mea na whai ngai, wha te tau mo le ali o le neila o langi, malana ngā luenga matanga. Ai wahalu ele tangata, talu e ina wale whaalongo, ina wale ustai. A o longo pui ali le whina ngalo le atua le nei asu. E au na tātou titilo, mua ua maua e tātou le avanoa i le whaatua i a Keriso le ola tanga ua i saunia mo i tātou. Lua, ua tāwhia i tātou mai i lo tātou wola whaatua. Ua tāwhia mai tātou mai le angasala i lo tātou whaatua atu i a teia. Ma tātou sawa wali i lona malama tolu e ui ai, e o ai i le whaolatanga ma le talitolunga ma le whaafanonga e o i le tangata i wali liu mai ma ave ese mai tātou
e tusa malana pule ua awi na mai ai ia kewiso Yesu ua maua le tātou 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 tātou te wala awa e awa le tamai. O le tāua le whaolataga ia te oe, e te nofo ai ma e sauwhangai le manuia lua, e te tau ia te tātou, ona maintain o tātou wola lea, whawhena whai, le le whapea te soifua ma e ora mai lo te mini, le whapea le wa uma, e te tau ia so uma na e whapea ifo, se iwanga na ua oti, ua whaaiwina le pokalame, ua tātou whioti, ua whaamaea, Paule na taime muta ila u tāpenanga. O le taime le o soifua ma e ola mai. So, e kakauanga matua i tāpena le lei, wao pipea tātou, i mea uma le aso, ma le aso, ma le aso. A hao mai whera le oti, a ua whapea nana e lava tāpena. E fwoi ngā e leise tangata me tonu le lalo lalo nei. E fwoi me uanga sala tangata umu. Lea me hoi renga whaali mai neri ina i whaola ina i tātou. O lou tali ina o Yesu e whai mawali. E ilo ngā luenga e whai aso uma. E le whapela ua e tali Yesu. Na ino whungu whala e whapela ila ua keia. O lau ngā luenga e whai. Te tau i must e te tau na e wala au i a te ia. Tama, o uma nei aso. E le ase me lilo lau sisila. E fwori taimi o sasi ai. E sisila me fwori nei aso. Le ase tu o seanga whaato ese wha mawalalo. Mangalo tala tu spa e fa fitu na fulu na fitu na pa ule me tonu tangata le aso e tas. E tatu le foi lo mela. Ta o tu ei ka ko fa maulunga fa ma au tatu loto. A lo na lo fa tu le noa. O wala au wina i tatu. Ta lia Yesu e fai mo wali mo fa. O le leo le 𝚗𝚑𝚢𝚘𝚒 ke wiso le laulang. E le fua na tangata mi ton tangata malava so se tangata mawalunga tangata maulalo mau o mativa le ala watu inga tulanga so it's a tau we must talia le ali e fai mawali mau faula ya ilo na manuia to te pane au tafa to va ai le laulang fa tanga pe met stupu ya o mai e tilo e tala l'apostolo tu se Filipi e o mai mea uma ia tea. Wha manatu mai mea uma ia tea ina ia oua. Le fina ngalo mō li tū o le tātou. O le whiauna ne tai au. Ia lofa le li whalau tele atu. Ta tala nisi o ama nisi ta mau ainga o lona fina ngalo. O le o iaile au aunanga. Ai e whapena ana ia ta pena ina mō i tātou. I le nei fo iwa yaso. Mō li tū atu e lona mana i lo soifumalo wola. Po whialawa le mea o lo iai. Ia whapea nana tai mua lo tātou mātanga e lona nganga sili ma le maualunga ma le loto tā pena i nai tātou e lona alofa tūlu noa. Ia whamanuia le atua le tai au pa i maulunga so tātou atunu tiu te mawhaiva mga luenga e fo se ngangana ia whamangalo alua me whale lafo nua le ainga tā ofise me tāua o ilo so i fuma so uola tātou tau mawhainga ngai le manuia e whawau le tātou atua. Ia whamanuia mai reri nei tai au, tātou whai se talo. Lo mātou ta māpa i aile nei tai au. Ua mātou whaleo lo fina ngalo alofa. E mātou te whaafetai lava, a mātou mawhau le lo loto lo walofa. O ai mātou le ali, a wa e manatu lava o nor whiangainga o Yesu ke wiso. Ale mea lofa e te le fina ngalo e whano se tangata, a ia maua tangata umalawa i le laulangi. Tangata ufau o te tupu ai mea wa hao o mai. Ai maise lau o fionga o e whaa matala ina le lolotau ma le lau tele ma le matau tio lo walofa e whainga tā tele. Ona ave ese te muri tai ina ia ola lau tangata ta talo i le nei tai ao. Wha manatu pēia i mātou umalawa. Au noalo wanganga mātou tele maua lea. Manuia sili wha manatu ai e mātatalo lava. Lo mātou tamai wha manatu ifo, wha manatu wane, wha manatu mai. E iai ale ngā tūla wha tangata e eltai me ngalo mapisi ai. Mātou te mo mia lava lo wanganga e wha manatu pe iai mātou. Ina ia whai pēa lau whio ma mātou. Malos anga i le manuia o lo mātou wanga atu iai.
saunia nei aso lo file mu e so longa le tiuche mga luenga fai wale nei vai aso. To mai alau whamanianga lunga o tangata, mai se la wa ona, marfa atonu, marfa tua whapea fwale no fo ialu whapea le port member. Au whai ngā luenga ngā solo mai, ia ile anga le leo lau fio. Tapo inga maua nei tua asin sina maota malawa, lea po ina lo wanga le lei, manu le ina le nei aso. Au na lo la tau wawa ai, ma la tau nono manu, ma si atu Samoa. Ma matu tapo ia lana fono usu, ia maua se file mu tō mai le langi le ie. Ma lofa ia lo, lofa ia nga le lei a Samoa, ma tau te talo ai le nei tai au. Ia maua lo la tau manatu le lei le vai wai ai. Aua nei whaatanga le lia lau langi pūleo la tau lota sili lau fio. Fai matai muanga o mea umalawa. Ma tu te talo mana tua lau nui sama elu e lo file mu ma lau whamunianga le nei tai au. Sene o tō wang elu e tai tō lua i la tau ma leo ia e tai la tau ia so oma. Ma tu te talo ai manuia nei aso i tono nei atunu. Tiu te mawhaiwa nunga o penga te whailangi lo ngā lue ai. Lesi o la tau ngā lue lau upu wha manuia atu. Tō mai alau whamunianga nei tai au. Ma tau wō tā pena ai le nei aso. Ia i ua mea umai lo vi inga. Mātu te talo wha ngalo mātou uma jau mātu se i lau toto ma lau mana Yesu mātou whaafitai tele lo walofa i le mana ngalua lo wanganga i le suwafa malolo mātou ali le suwafa mamalo le atua tama le atua le alo le atua le ngangsa whaafitai tele lau amene ma amene ia manguia tele nei tai au nei aso i au ngā luenga. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōrāhuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly,
Start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.